Evo kako da privremeno isključite, tačnije rečeno izbrišete vaš Instagram profil preko telefona. Ako vas je Instagram umorio i želite da napravite pauzu sa njim, a ne da obrišete u cijelosti vaš račun, onda postoji rješenje za vas. Sve što je potrebno da uradite je da ga deaktivirate, tačnije rečeno privremeno izbrišete. To znači da vaš Instagram račun će biti nevidljiv za sve ostale korisnike na platformi, s tim da naravno ni vi sami nećete moći da ga koristite. Ono što je super kod deaktiviranja je to što je uvijek moguće ponovo aktivirati račun i nastaviti sa korištenjem, bez gubitaka bilo kakvih podataka, fotografija i ostalog sadržaja. Pogledajte kako to da uradite. Kako privremeno izbrisati Instagram račun preko telefona? Prvo što treba da uradite je da pokrenete neki internet pretraživač na svom telefonu. Onda pristupite adresi instagram.com i prijavite se na vaš račun. Dodirnite na taster koji se nalazi u gornjem desnom uglu, a koji vodi do vašeg profila. Gornji desni ugao. Zatim dodirnite na taster Izmijenite profil koji se nalazi u gornjem desnom dijelu ekrana odmah ispod vašeg korisničkog imena. Kada pristupite podešavanjima profila na kraju stranice, pronađite i dodirnite na plavim slovima ispisano privremeno onemogući moj nalog. Donji desni ugao. Izaberite bilo koji od razloga i unesite vašu šifru u prazno polje. Na kraju samo ponovo dodirnite na plavi taster privremeno onemogući nalog. To je to. Onog momenta kada budete htjeli da ponovo koristite svoj Instagram nalog, jednostavno se prijavite iznova kroz Instagram aplikaciju i sve će biti automatski reaktivirano, tačnije rečeno u istom stanju kao kada ste deaktivirali. Hvala na pažnji. Ukoliko želite da podržite ovaj video, lajkujte i pretplatite se. Ako nešto nije jasno, pitajte u komentaru.